Gutamba kwa murimu wa COVID-19 kurugamite maundu maingi bururi-ini na guthinga mieke imathiro kuri gicunji kinene kia Akenya aria marugamitio mawira na angi makahinga biacara ciao haria memathagira. Gicunji kinene kia muingi uyu ni akombori ari ihinda riri maruga ni matihitio ni uritu wa kuriha nyumba na makiria aria memathagira andu meyaingira ndihangio ici kihutio na aria mahuraga biacara kuona ati ni kuri no kunderu wa aguri. Tutaga wira wa gwaka no riu umuthi na ira na iyo na muthenya ucio ungi riu ikiumia ni gathira ndona wira tuthia tukero muthenya uria nginya muthenya uria murimo ugathira riu tha ici nyumba irio ni ciathire mutumia ni athire landlord arokirira arenda mbeca ni ndarigwa atiri mbeca kuruta nako ndiri ona nduru. Ona gutuika murigo uyu uhutitie mundu wothe Kenya handu ya ruma rendekithia ria gucerera akombori ni rikitio ni ruhonge rwa gutetera akombori na ene manyumba bururi-ini kuria mendekithietie akombori kuheo uikaro wa matuko 90 matakuriha uu ni kurumira makaya maria mambitie kwamukira kuma kuri akombori. Andu acio ni mararira muno na makomena mathina maingi ni tondu kuria maigitwo marerwo nio maririhaga mikawa iyo kuria maigitwo marerwo nio mariheaga gya kuria. Riu andu acio mena thina na angi ni mararwara ona makarwamira ndwari ingi me thini wa camp icio mari. It is illegal to lock someone's house. So for this period of 3 months as Landlords and Tenants Association, we are advocating for 3 months waiver rent, and we also advocating for incentives for the president to come up with at least a package for the landlords. Ona kuri ugu ni maroria mutongoria wa bururi kwaria na mabengi niguo kuregeria ngombo cia ene manyumba kwa ihinda ria mieri 6 oro hamwe na kuruta mwerekera we ene nyumba ici mangihota kwihunia na njira ya kwamukira gicunji kiigana ona kia umithio uria mabatie kuona. Kuna wale landlords ambao wana ile rent ndio pesa ya kupatia chakula. Kwa hivyo tunasema landlords wote wapatiwe package na serikali. Hata kama ni 50% of ile rent ambao watapata for the next 3 months, the government inafaa iwapatie. Kwina andu aingi mafutetwo mawira guti mundu na meciria na othe ni magiru no ko makinuka kwao. Uyu ni undu uronekana ukorwo no ritu gukinyanira indi ni maroria kuyana gikaro na President Uhuru Kenyatta niguo guthathaura wega mwerekera uria ubatie kuoywo iguru rigi thina uyu. Andu ko maraka marando no kumugia maramugia ati no ngumuthire kwanyu riu gwitu ri turathi na kina kuria makaunti turia tutigacoke gicagi thaici tuikare Nairobi ginya murimu ugathira. If we can provide food relief, if we can provide rent relief, if we can provide some protective gears, then yes, Kenya can make history. We can do it different from other society. Mundu ona nerathi nyumba kirakarigwe kuri andu akararira wokira kiroko nungiona nginya sai no biubirie mayi unywe. Gutire o ihinda riria bururi ugucokereria na o mundu ni arorio enyiti haria angihota wa muira iture riri hitukite. Murigo wa muturire uri ugomeire bururi wa Kenya na thi no wa ihinda wa muira maundu macokererie na riri bururi wa Kenya uthieta na mbere na kuhona muingi ni urietie bakaya mao gukorwo magithikiririo kuona ati gicunji kinene ni gitigithitio mawira. Ngiribotera Inooro TV kuma Lang'ata county ya Nairobi, jitagwo Julius Karithi wa Munene.